Ya, tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Honda Prelude baru yang akan dilancarkan tak lama lagi. Harga tak tahu ya, jangan tanya saya. Dealer sendiri tak tahu. So, kita akan tahu bila launch sahaja. Hari itu adalah dapat peluang nak bawa sekejap dekat Sepang International Circuit, di mana kita dapat rasa dia punya acceleration, dia punya braking, dia punya handling dan apa semualah. Kalau korang masih tak tahu, Prelude ni dia guna powertrain yang sama dengan Civic Hybrid lah. Enjin 2.0 4 silinder hybrid, ada electric motor, guna eCVT single drive, ada 4 driving mode iaitu Comfort, GT, Sport dan Individual, di mana dia punya sensitivity accelerator, braking, bunyi enjin semua tu lain lah ikut mode, okay? Lepas itu dia punya cabin kebanyakan feature dashboard semua sama macam Civic, tapi tak ada gear lever. Korang tekan je gear mana korang nak. Dan highlight Prelude ini ialah mode Shift Plus, S Plus ini, di mana dia bagi sensasi macam kereta ni ada dual clutch transmission. So jadi dia punya engine braking sensation tu, lepas tu bunyi macam drop gear feel tu dia bagi. Jadi memang boleh rasalah dia punya perbezaan. Dia punya handling memang mantap dan lincah, jadi layan corner memang sedap kereta ni. Okay, acceleration dia korang janganlah expect level Civic Type R yang rakus. Ini dia steady. Nak cruising high speed boleh, no problem. Tapi dia punya acceleration tu bukan macam kereta racing lah. Ini kereta stylo, okay? Dari segi dia punya cabin refinement semua memang mantap lah, okay? Selesa, senyap. Features ada, wireless Apple CarPlay, Android Auto, pedal shifter, semuanya ada. Dan paling best sebab ianya hybrid, jimat minyak bang.